Ndabaramukije mwese abakunzi b'Urukundo Gatatu TV, muraho murakomeye. Ndanezejwe cyane nuko Imana inyemereye gukora umurimo wayo. Ahangaha nubwo mubona uko ndi mu kazi, ndi mu minota 10 nahawe yo kuruhuka, ariko ndafite ijambo nshaka ko dusangira bene data. Ni ijambo riri mu Migani igice 3 ku murongo wa 1 n'uwa 2. Reka manze senge. Uwiteka Mana Nyiringabo, ndagushima ko uyu mwanya umpaye, ndakwingize mwami umugisha umuntu ari wese ari burebe no video, ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Dusome mu izina rya Yesu. Ngo mwana wanjye, ntuze wibagire ukwigisha kwanjye, ariko umutima wawe witondere amabwirizwa yanjye. Iri ni ijambo ry'Imana. Uyu ni ku murongo wa 1. Ngo mwana wanjye, ngo ntuze wibagire ukwigisha kwanjye, ukwigishwa n'Imana. Ngo ariko umutima wawe witondere amabwirizwa yanjye. Ati ariko umutima wawe witondere amabwirizwa y'Imana. Bene data, iyo witondeye amabwirizwa y'Imana ugakiranuka, Imana iranezerwa. Bene data, Imana iriko iratubwira ngo ntituze twibagire ukwigisha kwiwe inde papa wacu mu ijuru. Reka dusome ku murongo wa 2. Kuko bizokongera kw'iminsi myinshi y'imyaka yo kurambya ubugingo n'amahoro. Ngo kuko bizokongera kw'iminsi myinshi n'imyaka. Rumva ngo kwitondera amabwirizwa y'Uwiteka bizatuma mbese bizotwongera kurambya kw'iminsi. Umva, tuzaramba kandi tuzaronka n'ubugingo. Imana ya Isiraheli ishaka ko dukurikiza amabwirizwa, tuva mu byaha tukagororoka, maze tugakora iby'Imana ikeneye. Hanyuma dukoze iby'Imana ikeneye, ikaduha umugisha, ikaduha kuramba, ikaduha n'ubugingo. Bene data, nshuti z'umusaraba, Imana ya Isiraheli ishaka ko tuva mu byaha, ishaka ko tuva mu byaha, ishaka ko twihana. Urashobora kuba ukigendera mu byaha byawe kandi uri umukristo. Mwene data, ndakubwije ukuri, ni wihane kugira ngo ugirirwe ubuntu n'Imana, kugira ngo ugirirwe imbabazi. Imana iragukunda, nubwo uri mu byaha iragukunda, ishaka ko wihana. Niyo mpamvu izana rino jambo, twitondere amabwirizwa y'Uwiteka kugira ngo natwe turonke kubaho. Haleluya. Twitondere amabwirizwa y'Uwiteka kugira ngo turonke kubaho, kugira ngo dukundwe n'Imana, kugira ngo turonke ubugingo budashira, kugira ngo turindwe. Yesu nabaha umugisha. Ndarangije ahangaha, ngiye gusubira mu kazi. Yesu abarinde. Reka dusenge. Uwiteka Mana, ndagushima kuri ijambo uduhaye, ndakwinginze Uwiteka uhabwe icyubahiro, ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Yesu nabaha umugisha kandi abarinde.